دمباش تماشاوان و گهترین روداوی وکیت زانین وان روژن داویه دا روشا لإدلب و دامزراندنا حرم اولا لباکور و روشلات سوریه انکو روژاوی کردستانی جیه که گرینگ در روژاوی دا گرتیه و لور روسیا وکی اکتره که سرکه بگومان خود رولا که گرینگه آیا پوزیسیون روسیه هم لسر إدلب هم جی لروشلات فراتی چیه ام لگل دیپلمات روس سروک ناونده هفکاریا شهرستانیان روسیه وینیامین پاپوورا صحبت بکن. وینیامین ویکترویچ تبری کفتنان شهر لدورا إدلب گرترده و امریکا و ترکیه دست به درست کردن حرم آرام روشلات سوری کردن. هلوستا روسیه چیه؟ Только что было совещание в Астане. Оно было достаточно продуктивным, но тем не менее мы договорились о том, чтобы все время продолжать эти контакты. برای دو هفتهان هفدیترین آستان باوی که برهمدار بری و چونو مل هف کرکو تماسین خواهین لسر ادلب بدومینن نهاجی پروسه بر بلودکه لیدرین روسیا و ترکیه و ایران و پیشته دچه هر سه لیدر دی روشا پیشته برنه نقشاره چاره سری سوریه گوتو بیش بکن جبر کو چاره سری آریشه گریدای ادلب گله گرانده مشه هرچند مل هف کره بوکو او آریشه هی سالا پر بهاتا چاره سر کرن لی او دم ایدی زوده بوریه راست رکفتن اما به ترکیه را لسر ادلبه هیا لی ام ناکن هاوار کو وای رکفتن نای بجی کرن ام هول ددن کو جبوه نیداره ریه که چاره سری معقول پیدا بکن پفچون چند زو بداوی ببن چکتارن تندره و چند زو جوه هرم ورن درخستن در روش جی او قازو آسایی ببه کمیسیون دستوری جی دم دخوازه حکومت و اپوزیسیون نونرین خواه دست نشان کرنه نها دوه پینجی کسین مایی ورن دست نشان کرن ین کو دوه هر دو آلی او پسند بکن بگومان هن ناوین تایبت ده به آوه که جدا ورن گنگشه کرن لی از باور ناکم که او پروسه دمکی دریج بخوازه مادم لسر ناوین به هجماره که مازن لحف هاتن هیا به نیرینا من لسر ناوی چند کسان جی دکارن لحف بکن بگومان او نیرینا منه لی روش دکاره جدا جی پیش و بچه از هیوی دکیم که دلودکه لیدران ده دامزراندن کمیسیون دستور به راگهاندن Тут, если уже договорились по такому большому числу людей, да, то еще несколько человек можно договориться, я думаю. Но это мое личное мнение. Я не знаю, как там будет развиваться ситуация. Я очень надеюсь, что к совещанию в верхах там будет уже объявлено о том, что Конституционная комиссия будет работать. لگلو بنرینه و دبکو ارتش سوریه بخوازه توایی إدلب کنترل بکه روسیا ده پیشگیری بدهش بوده که Я думаю, что мы будем продвигаться, знаете, вперед, но на консенсусной основе. Мы будем договариваться и с Ираном, и с Турцией, и с Сирией, естественно, о том, чтобы все-таки, так сказать, решаться как-то это меньше. بگومان ام پیش و بچن لیل سر بنگه لحف کرنه ام ده گوتو بیجین خواه به ایران را و همجی به ترکیه را جی بدومینن هر وها به سوریه را جی دا که ام بکاربن جره سربازی زیدتر به رین سیاسی بکن انجامه و به نیرینا من دوه هیله ده ام هین زودتر پیش و بچن چما جبر که برجواندی سوریه دیده یکو اف برینا کفن ایدیوارا قنچ کرن و امه جی به ویره به هر آوائی پشگیری بدن سوریه جالی دن و به هجماره که مازن گل سیویل جی جفا دکشینه روژانه هجماره که مازن کشتن خلک سیویل تراگهاندن لیا هری سرکه دوه و تروریستین خوین ریج به تواهی ورن تنه کرن دوه هلیده دانستاندن این مین پر برهمدار هنه هم به لشکرین ایرانی و همجی به لشکرین ترکیه را همجی جی هول بدن که دستری ده برای دانستاندنان وی که چرا سر بکن اگر نا و برای شر میدانی پیش و بچن به نیرینا من اف شواز دهن انجام دار با لسر تروریستان ام تو تعویزان ندن لی لسر پرسندن دوی چرا سری لسر لحف کرن و تعویز معقول ورن بدست خستن Мы вообще, так сказать, понимаете, что касается террористов, то мы здесь не можем пойти на компромисс. А все остальное, я думаю, должно быть именно на базе каких-то консенсусных решений и каких-то разумных компромиссов. ده همان دمه دا لروشلات فراتی پیش و چونان گرم رو دادن ترکیه و امریکا لسر درست کردن حرم آرام لحف کردن الوست روسیه چیه؟
لورا دور دا یک پارتیه ارد سوری مجره گوتریه. Безопасная зона – это не наш выбор, естественно, это мы. Но я хочу сказать, мы пытаемся как-то договариваться. Мы ведем контакты и с американцами по этому поводу. У нас есть контакты и с американскими военными, и с турецкими военными. بێگومان ناوچەیە ئارام و بژێرکە مەنینە وەکە من گوت ئەم هەوڵ ددن بڕێ ڕێککەوتنان چارەسەر بکەن لەسەر vê mijarê temasên me bi Amerîkayê re berdewam in. Em hem bi serbazên Amerîkî re hem jî bi serbazên Tirkiye re di temasê de ne lê mijara navçeya aram nakeve nav çarçoveya hêla meqûl a çareseriya siyasî. Em bi tundî layengirê serwerî û yekparetiya erdê Sûriyê ne û ev yek çendîn car ji aliyê beşdarên proseyê Astanayê ve jî hatiye piştrazkirin. Ango hem Tirkiye û hem İran vê prensîpê diparêzin. Ew prensîpa sereke ye, mijara din pirsgirêka Kurd e. Rast e, ev mijareke jandar e, ji bo gelek aliyan jandar e. Lê me pêgihê xwe êdî ragihandiye. Me gotiye ku divê bêguman otonomî were avakirin. Ji ber ku hejmara Kurdan mezin e û rola wan di têkbirina terorîzmê de jî pir mezin e. û divê ev yek bê îtiraf kirin. Lê ji aliyekê din ve, ev yek hem ji bo hikûmeta Sûriyê û hem jî ji bo hikûmeta Tirkiyeyê re dijwariyan derdixîne. Mijareke jandar e, lê divê mafê Kurdan bê çespandin. Ev xwezayî ye û divê rêkeftineke bi Tirkiye re hebe. Em pêgiha xwe di hemû hevdîtinan de bi aşkerayî dibêjin. Belkî bi fermî em zêde daxuyaniya nadin, lê di hevdîtinan de dibêjin. Divê ev mentiq weke bingeh were girtin. Niha Türk dibêjin em ê penaberên Sûriyê bînin vê herêma aram û gelek tiştên din jî. Ew hemû waryantên cuda ne û rahêna rîtorîkî ne. Ez bawerim êdî her kes tê digihîje ku divê Amerîka ji wê herêmê biçe, divê Sûrî tevahî erdê xwe kontrol bike û divê pirsgirêka Kurdan were çareserkirin. Lê jê re dem û sabr pêwîst e. И что сирийцы должны контролировать всю свою территорию, и курдский вопрос тоже должен быть решаться. Ну, понимаете, это, так сказать, потребует какого-то времени и терпения. Vînyamin Viktorovîç, ta lûtkeya sê lîderan ku we behsa wê kir, aktorên li Eniya Sûrî bi taybetî li Îdlib û Rojhilata Fratê tê çawa tev bigerin? До встречи в верхах будут контакты, будут активно готовиться это, с тем, чтобы лидеры... Heya encamdana lûtkeyê temas û danistandin dê bi awayekî çalak bidomin da ku her sê lîder bikarbin biryareke cidî ragihînin. Heya wê demê tu bi zavên tu ji wê rû nedin. Bi nêrîna min di wê demê de li ser biryarên nû yên meqûl rêyên lihevkirinê wê bêne gerandin. Lê li eniya şer her alî dê hewl bide ku ji bo xwe pêgiheke sûdmend bigire, an ku beriya lûtkeya lîderan her alî dê hewl bide ku pêgihê xwe xûrtir bike, lê tu alî bawer bikin wê nikaribe serdestiyeke mutlaq bi dest xwe bîne, ji ber ku hemû alî tê digihîjin ku di karûbarên Sûriyê de bê lihevkirina di navbera hevpeymaniya Rûsya û İran Tirkiye de tu pêşveçûneke meqûl ne gengaz e. Альянса Иран-Турция, Россия, не будет разумного продвижения в сирийских делах. Belê temaşevanê guhdarên Rûdawê me li gel dîplomata Rûs Vînyamin Papov rewşa Sûriyê bi giştî li Îdlib û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî gotûbêj kir. Ta hevdîtineke din bimînin di xweşiyê de.